Ebyo nabyizereho bwa nyuma y'abatura ku rw'omugombo reje akibanga kweterera enduru ekirudirire habi y'amatungo kutega utwa bakita embwa zibire nizirara nizetorora omu maka g'abantu hamwe n'omu bishaka kandi ezibire zamazire kwita embwa za 52 entama 87 hamwe n'empunu 2. Embwa ezi nizirya abantu zoshere nizirya entama kandi tukageraho cases za rabies enyuma omuri Sheema South Kitagata kusinga so tukagera okutwina kwango so twagezeho cyo nekiri kwasa kurangu embwa zaba destroyed. Abo bushoborezo nibagera nkubacebirega amatungo agaribirwe embwa bakashanga ngo zikaba zirwire kandi ngo zimwe zibire zirya emishega ziri kurya n'abantu. Omuntu watunga embwa orebuke ngo nogireberera nogereza ebyo kurya byayo kandi ebikurujumara koko otabigihire nizo kushanga nizigenda nizetorora kandi zikwihayo zikurya ebintu by'abantu. Abantu mwena nanimbasaba ngo mwahura ngo hari okugema ubanente ubanembwa ubanembuzi nanyitsaba umuranga ko kugira ngo abantu mwena mugume mwejumbiro program za government. Abatura batugambira uburemezo batwire nbarabamo zikariye mbwita embuzi 5 izindi zikazarire embuzi kamukaga nazo zikazarira hari na wakera zenda kurya bwetu betine businje abo kuba tugamba wagira ngo mbone umuntu ajya tunungwaho embwa izo twasita omuhigo abantu nka 50 embwa zaturema mwene hati nareba embwa zona zibyamire zona bafire nabwanya umwembwe zona zatwarwa mu kine kitimbirwa mu itaka rya gavumenti erya Kitambo muri Kitagata kuzikwa. Gashaka Mike atwakire.